Abalkı Kırgız halkının Kırgızkan dermenen gelseken, asıldardım Manastay Karaçı gevmenen gelseken. Adırlı jurtsun aykölü kavlan Manas basın. Жақшылар туылған жерек, бүгін кең баткендің жеріне. Күйлгенде күлкін күмішін, күйлгенде қыздың күнісін күйіт көтішін. Қайтыла сүйді берсенен, ақ жібек киген той күнісін, жалынға түшіп жүрішінді жал. Ал кезде күзігіне болшы қатарым. O Жаратканым, elibizge kut bere gör, bereke bere gör, ынтымак bere gördü. Быйыл күтүшүбүз жакшы болсун, ырыскысы мол болсун, ынтымагыбыз бекем болсун. Жерибиз, элибиз гүлдөп, өнүгүп өссүн. Эң негизгиси тынччылык болсун. Бүтүп калган экен да, өзү. Уже бүтүп коюпсуңар да. Таң атканча даяр болуп калат, а? Şu sizden kılgan tilekleriniz elimizin tileği olsun. Elimizin başı sizsiz. Başınızdan devlet ketmesin, kut ketmesin. Üyünüzde daim tinçlik, amançılık bolup birinci densoluk, ikinci kengçilik. Allah Teala sizlerge ketmez devlet keng peyin versin. Rahmat can. Vatanız değilsin. Bardık jalp elibizge değilsin. Batken jerge özde tinççılık bolsun. Kut bereke olsun. Sümölömüzde. Rahmat. Эгерде чачыңыз төгүлүп сакалыңыз чыкпай жатса, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер болсо, же денеңизде актактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7 килограммдан 10 килограммга чейин семирүүнү же арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин жана гейнерлер менен машыгып, булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде боло турган жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, анда биз менен экрандагы номерлер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларында доставка акысыз 2 саат ичинде жаныңызда болот. Башка шаарларга bir күндөн 5 күн аралыгында жеткирип беребиз. Байланыш номерлерибиз TikTok профилде жана комментарийде бар.